Dalan, kinapudno ken biyan. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 3, versikulo 9. Dayawam ni Yahweh, iti kinabaknang mo, kan kadagiti umo na abunga, dagiti amin nga apit mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Ni, apay dayta natang nga imot mo. Kat Domingo ita. Ilakom ka di? Idinto ta pa nagsisimba? Saan? Awitak ije simbaan. Taiso ngamin ti i-offer ko. Awan mat ngamin kwartami ama i-offer. Ala, saan na mabalin? Ha? Ni, apay kumangay asaan ang mabalin. Kat isupay lang ti mabalin ang maited mi ita. Ngaminton sumaruno, saan ton? Ay, kaasi kayo mat. Ha? No apay kat ngamin amarigrigat kayo. Amuyo nanang, tatang. Itay nakita ni Eloy sa tinatang awit ko. Amay daton ija simbaan. Kinatawaan na. Ngamin, saan ka no mabalin? Anya? Ket, imbagaklatan aday tala ang tikabaalan tayo ang maitad ijay simbaan. Tawan pa'y nga rudmat kwarta tayo. Ang aminton sumaruno, saan ton anatang? Kastagayam tinaibaganakan ka. Unanang, Ala anak ko, bay amlatan. Di mo ikaskaso ti anyaman nga ibagbaganakan ka, ha? unanang, Basta naragsak kalakit di amang ted iti anyaman nga dakan ka, dakkel man kan basit, maragsakan tinamarswakan ka. unanang, pudno tanako nayo. Class, did you get what I mean? Yes, ma'am. Oh, Eloisa. Aktibo dagiti ka klasim. Gamsi ka. Itay payakas laglaladot ka. Kan saan lang nga ita? Naminaanon anadlaw ko kon kadayta. Apay ka di? Saan ka amat maturog iti gusto nga oras? Madlaw akas laim mo nagdagiti matam. Kasanumat ngamin, ma'am. Kat ore anyat oras ti rabii, agboy-boya pay lang. Kasta ka di? Oh, Eloisa, kasarsarita ka. Pudno ka di, timbaga ti kaadalam. Ma'am. Agbati ka biit iti klase. Takasarita ka. At dayta, nalpas kumatlaangan ti palsiit nga aramidak. At dan aramatak apagpalsiit iti bilit. Padasag ti mapan nagpalsiit. Tapno adda itunok asidaak. Ay, gayam. Malagip ko ni Eloisa. Apay nga takas jay. Kaslamat ngamin kanayon nga aglaladot iti klase mi. Ngamno masabat nak. Uyawon nak mat. Ay, nakasarsaran tamat. Eloisa po. Eloisa! Ayan mo ka, day. Apay ayang ayab kayo nga ayab. Kat agar arami na kiti homework ko. Apay aya. Umay ka man bi, tapakibasam da ito'y nakasurat dito. Tanay, nagbabasit ti surat na. Jak makita, tanakapsutan ti matak. Ikat, agusar kayo amin ti eyeglass Alakit, day. Umay kan, mabiit lang da ito. Agar arami na nga iti homework ko. Di kay makaawat. Agar aramid ka iti homework mo kunam. Hangam nakalukat mo ta computer katag buy-buya ka lang ba? Anya aya day ta buy-buyaam. Ay saan samot anasaya at day ta abuyaan. I-off ko man laangan. Panawan kayo man laangan. Nay. Sa kayon. Ay,
Di nakpanawan na po. Ay, yan ti apo ko. Saan na nasaya ti aramiden na. Timot ngamin inana, konsintidura. Iso ang nagbalinin na suker ti anak na. Mama, kita ka ang yung walwalis cherwar ti simbaan. Ni Leroy. Wanyag paiso. Ala, ijay tabangir amag na. Amaan numapara siya kan tapay itirugit. Saan mo't presentable ti kawas na? Saan mo't apang simba? Tadaan ba? Umay kan. Mursang at talaga dagita marigrigat. Sada makiab-abay iti pagtugawan iti simbaan. Excuse me, be, tamag na kami. Amangan numarugitan tibado mi. Kat ni, saan pa yan ang rugrug iti misa? Uy nga ruda, Ha? Eh, kan mabalin ka di? Di kan aginda dalos ditoy? Tamakit-kita mo't laang amursang kayo. Kas kumaita? Dongrit mat day takawas mo. ha? Eh, pasensya kayo lakuman, ma'am. Antay ta. Impaigit kong dagiti bulbulong. Tapno nawaya pag naan nyo. San abale? Das pa nagtuinton madamdama. Rumbang laang. Kan walisam amin dagito ya. Agraman dagita agkay wararo giti aso. Ala, aglisi ka dita ta lumabas kami. Sige, ma'am. Dongrit. Nanang, tatang, nakita yo ka di tinakitak itay jay simbaan. Apay, anya ka di tinakitam, kan apay nagkatawa ka. Eh, kasanumat ngamin. Itay iyawat ni Ma'am Hilda nga ina ni Eloisa ti offering na. Masapol pa'y lang ay pakita na ti panang bilang na iti-itad na. Katamuyo ka di, sagsasangag kasot jay nakita. Ay na, Leroy, anak. Sana bali, Takabailan damat nga agitad, iti ado agatad. Una, ngam kunamat ni Apo Padi itay. Anyaman nga aramiden tayo. Aramiden tayo asi pupuso, nga agpay iti Apo. Asaan apara iti tao, tapno laang mabigbig tayo. Ken, saan na masapul nga ipakita tayo, no kasano kadakkel dagiti it-itid tayo. Nala, baya manak. Sana balit na nakatulong kamot itay babayan ti panagdalos mo iti simbaan. Kan pinagbasa da ka itay iti sango. Dakkel na ba nagdayjaya panagserbi mi ti Apo. Untatang, inuyaw dakpay nga rod itay ni Ma'am Hilda. Gaputa kawas kanot dungrit ti badok itay nakimisaak. Ay, kasta ka di, anak. Nanang, Mala, bayam latan. Tinapateg, naragsak ka akanayon iti amin nga aramida, manak ko. Lakay, anya nga tano patarimaan tato'y balay tayo. Ta medyo nawadwad mo tinaurnong. Babaan iti panaglaklako tayo itinatang. Ay, katuon Padakkalin tayo basit. Sa palawaan, iti oray, manayunan lang ko matdwa a kwarto. Tapno, no ada umaya sa nga ili tayo, ada pagturungan da. Wen, lakay. Nay, ni matrinel ti malabasak iti balay da ng agmarmartilyaw. Kanada kakadwa na alalakay. Agpatarimahan da iti balay da. Ay naimbangal daw yo, babarok. Lumabas akpay. Ay, nakayo mo kaya mga mado. Mm-mm. Dumagas kayo pa ya. Kapag gusto, agina na kami biit. Sige, umay kayo. Agi-industriya tayo man. Barang mabawasan ti bandong agtrabaho. Ay kastaya, barok. Uwan tata. Ken, kasna ita kailangan man na makita Win barok. Kasanaw kati jayak laro bayan ti balay minga rikos-rikos. Iswa kayat kumiti agaliwaksay. Kanay, kumapsutin da tao. Takanayon latan nga ijay balay ti pagigianak. Ay, una tata. Umay kay latag pasar dito eh.
Total, asidag mo. Ay na, agyaman ako na barok. Imbag kayo pa'y taagmula ken naglako kayo itinatang. Ket nay, agpatpatarimaan kayo iti balayaw. Uwan tata, dakil unay ayaman mi iti apo. Saka nayon anawadwad ti bindisyon nga ipapaay na kada kami a pamilya. Ala barok. Pagyamanan nyo day tayo ti apaw. Ni, kaslawan tao dito'y balay ah. Naulimak mat. Napanan nga ta ni Papa. Papa! Papa! Ayan nyo ka di! Nitaman pa'y. Kan norimwar, papanan na kuma. Awan matitisilad na. Ay, hayaman pa yapo. Mag-antirik na. Ay, na kayo matgayang, Papa. Napanan nyo ka di. Itay kayo pa'y asap-sapulan ah. Di talaeng. Masikuranak mo't ngamin nga gigyan latan dito'y balay. Huwag kayam. Napintas ti matartarima na balay da Rinel kanita. Anya? Dagiti marigrigat nga gasawa? Agpatpatarimaan da iti balay da? Imposible, Papa. Kasano kuma? Kat awan mat makukwartada? Ay simpre, nasalukag da nga gasawa. Agmulmula ka naglaklako da itinatay. Nanang, tatang, adda ipakita kada kayo. Daytoy. Ay, Ah. nakabagmay. Wen nga agpaiso. Anya ka di dayta, anak. Mabit lang ah. Irwar ko dagiti linaon na. Oh. Atoy. Oh, Ah, nairwar ko amin ng tikargana. Ba't ba ito, Mike? Kan pasig ka barbaro. Kan naggapon sapay iti abroad ti daduma. wen nga agpaiso, anak ko. Nangitid ka di kada kita. Inted ti teacher me. Ah, Binasitan ka no dagiti apo na. nadakkel. Ken, saan damatlaan na usar amin? Gaputasan nga umanayon kadakwada. Ay na, talaga anaimbag tinamarso ha. Agasem, agsasarunod ti bendisyon adumdumtang kada tayo. Ay, munggayam. Kunapay ti may sa akaadalak. Awisen dakto kanwa sumurot kadakwada, amapan agbich inton kasangay na. Ngamin, simangpet ni mamana ang naggapu iji abroad. Alakit no inawis na ka, mapan ka. Total kat sagpaminsan lang mo't nga na mangawis kan ka. Wen anak ko, ang agan anad ka ijay ken di ka agsulsulpang. Wen, nanang. Kasla jackpot yan tinakuna ni Papa. Dagi dyan nga agasawa. Kabaelanda patarimaan ti balay da. Idinto ta saan mat ama kaay-ayo akitaan ti panagkawkawas da no makimisa da. Kan di damat makafag-offer iti kwarta iti simbahan. Tapuro mat nateng ti makitkitak nga awit ti dongrit nga anak da. Kamaudyanan na bakit? Dandanimot malpas ti panakatarimaan ti balay tayo. Basit langay. Wen lakay, at least, nabawasan matlaang ti paggastusan tayo. Sumarunon tumot nga asikaswanta ti panang pakabita iti kuryente. Tani, kaasimat ti anak ta nga agaramat iti kandila, kan lampara, nukas dyan nga agaramid iti assignment na. Uwan nga rod bakit? Masya kita nakta. Na maglakit din tasan mo't nga reklamo. Aday ta ti anak Danita ka ni Rinel. Itaman pa'y adisente ti kawas na day ta nga ubing. Idinto sigud matasahan. Oh! Nagagat ka mat nga agdaldalos
Ken, di mon samet ammo nga ibagay takawas mo. Ha? Nangalaam ka di takawas mo? Tinakaw mo ka di? Ha? Ni, ala, sa anak ngagtatakaw, ma'am. Inted ni teacher mi daytoy. Sigurado ka? Ang mga nukon ko namlang nga inted ti teacher mo. Iti kano man. Jak to aramidan ti agtakaw. Tadak labasol dayta. Nanang, tatang, dandanin ti graduation mi. Manulangan a Domingo ti palabsen. Aggraduara ko ni ti elementary. Ay, wala anak. Ken kunapay gayam ti teacher mi. Addan to kanu maawat ko a medal. Ay na, maragsakan kami launay para kan ka, anak. Apag iso launay, nalpasan ti pan nakatarimaan ti balay tayo. Dublento a selebrasyon ti maangay. Para iti panaggraduar mo, kan para iti house blessing. Ay, kasta ka din, nanang, tatang. Uy, kasta nga roda anak ko. Iso nga awisan tayo to amin na kaaro pa tayo. Papa, kasano dayto yan? Alanganan kano ang makagraduar ni Eloisa. Gaputan nagbababa dagiti resulta ti quizzes ken exams na. Kan di na pa'y gayam aramidan dagiti homework na. Daytay tan ti bunga ti panang baybay am ken kuana. Kan panang konsinte mitisaan anasaya at nga aramid na. Anya nga ro data? Papa, anya ti aramidan. Diyak kayat ti may babain. Anyan tulangan ti kunaan dagiti gagayam ken katrabahuak no maamuanda. Dayta met ti bunga ti kinasukir mo nga anak ken ina. Ah, Di mo amaw ti agpaidalan no anda may bagbagakin ka. Saan la dayta? Ipakpakitam iti anak mo ti kinamanaguyaw mo iti padama tao. Papa, Manang tagibasit ka. Ken di mo ammo a panunute iti mabali na mapasama iti masangwanan. Agpada kayo launay iti daydi inam. anya. Ay na, anak ko, kablaawan ka. Naragsak a panaggraduar mo. Maragsak anak ka talaga para kan ka. Uray siya kanak. Maragsakan ak unay. Nagano tinaawat mo ang medalya. Nanang, tatang, kat isagot ko amin dagita kada kayo. Ala, kakabsat! Pagsasangwan tayo tinaisagana para iti panaggraduar ti anak mi. Ken, ti pan naka-blessing ti balay mi. Ay na, kablawan na kayo. Kablawan na kayo. Agyaman kami. Ket, daytoy simple apas kan anaangay ita. Kas panagyaman mi lang iti na marswa. Gapu iti nawadwad a bendisyon na kada kami a pamilya. Pudno ta ko nayo. Naimbag at talaga ti Diyos. Tauray babaan iti panagmulalaang ti pagtataudan ti panagbiag mi. Dakkel a bendisyon daytan. Ken kang ronan iti amin, kanayon kami mutlataan na salunat. Banag apang bigbigan mi launay, asaan na kami abaybayan ti Diyos. Wen, iso apagyamanan mi launay, gaputa kanayon lata nga isabsabot ti Diyos, ti anyaman akasapulan mi. Ket mamati kami, ano kasano ti kinaimbag na kada kami? Kastamot la kada kayo, kakabsat. Iso aditay kuma umibibet kan kuana. Wan. Ala, kakabsat. Mangan kayo lata. Kat pagyamanak launay, ti kaadayo iti daytoy nga okasyon. Nita, agyaman ak iti panangawis yo kada kami a pamilya. No pay anak ko mga umay, gapo iti nalaos abain ko. Ay kat, agyamanak taimay kayo, kabsat Hilda. Mababainak unay.
Gapo iti panang tagtagibasit ko kada kayo. Nang runa law na iti anak yo. Akanayon ko nga siya tunggal makitak iti simbaan tunggal Domingo. Hilda, Ngam ita, da kayon ti mas ad-ada nagbalegi. Pudno abinindisyonan na kayo ti Diyos. Gaputan na pakumbamakan na saya at kayo a pamilya. Pakawanan na ko makakabsat. wen, lipatan tayon tinapalabas, Hilda. Tinasken, daytay ammo tayo nga agamiris. Maamiris tayo ti madi agalad tayo. Kat agbalbaliw tayo. Iso abaliwan tayo ti mangrugi. Di tay mang tagibasit, ta saan amakay ayo iti imatang ti Diyos dayta. No dikat agpakumbaba, kan agaramid tayo kiti iti pakay aywan ti Diyos, tapno ad-adapay ti bendisyon na, nga ipaay na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclain. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.